米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。O bolong no maamaan I urip no mitai, satu o nanomikumi no kawas amin。我们所拥有的一切都是来自于上帝的恩典。Sarikaga ma bolong， 平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以Yosua tusa kusavo atsefang sakapitu atusir suarsa parilamen ni Yosua tunini asra ko kasangasaw tu malu umah nangra a tahasaot saan。约书亚把这块土地分给各支族，作为他们永久的产业。约书亚记12章7节。Sarikakaau milahci ku kawas to niketunan ningra asuar ami palmer to Israel atamlau saka ira to ko kamaruan nangra asra nika halafin to ko aro nangra I sa itu pitulu changra to suar no kawas saka laplapen no kawas changra a pariwasak I cuacua a kitakit。上帝成就了他的应许，祝福以色列人，他们也因此拥有了可以居住的土地。然而过了一段时间，他们却不再遵行上帝的命令，以至于被上帝驱逐，分散各地。米德伦吉达，我们同心祷告。达邦奥，O pulong no maamaan I urip akui, satu o nanomikumi isu amamin a pafri I takwanan. Saka dimulaan aku kunini a sapalemer no miso. Ta I sariput no miso kaku tangasa I tulas no urip。上主啊，我所拥有的一切都是你所赐的恩典，我要珍惜这份祝福，使我的一生都在你的看顾保守之中。Pakai ni I tatamaan nai angangan no tabang, Ji Yesus Kristo amitolon。阿们。Nanay mapalamer no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。